March Niriat Times of Mizoram News Commentary clear to te chibai Manipur Assembly Session naktu katangin thupoi mo soi ho turte Chief Minister Yumnam Khemchan Singh bukna kuki zo mar MLA te din hun separate administration nge portfolio tha MLA election politics an ruitran le ta ti te kan soi ho donani 12 Manipur Legislative Assembly Session voicery na chu February ninga sangni somni parukhan nei ani a hei hi March ni kwa naktuk dar som pakhat hian chunjom le tur ani Manipur Legislative Assembly Secretary Rohit Sapam Thuchwa March ninga ami hian Assembly Session top huntur aziak lova Business Advisory Committee BAC chuan March ni som pasari thleng awo don ni in asoi February ni som pathum sang ni som ni panga khan Manipur chu President's Rule hnuaia da ni in kumkhat atlin don trep mipui sarkar popular government aum thei don nia alan hnu February ni li sang ni som ni paruka su ni in hemini vek tlaida ruka Yumnam Khemchan Singh chu Chief Minister atan laklu ni in arwal hian nagapa LD khole kukinu nemcha kip gentepo adiputi atan laklu anni vebok Kuki Zole IT Lieutenant Popular Government au ma khan an MLA te khwa khirna warning an lo chwa to chungin Popular Government aum ta thowa MLA LM khautele ngursang lur sanate pheichu Imphal huna nge Manipur Governor hena BJP in sarkar asyam thei titu te jinga antelani Kuki Zole IT left thuchwa hi MLA jinga tu main men an thak lova Kuki zo anga anin hlom khom lo zia le ITLF hian district pakhat bak athunun lo zia alang tin Kuki zo hian MLA LM khautele ngursang lur sanate hi ahwam tel lowem ti porsiat ahara achan chu Kuki zo mar ti deu kher an phu tani kha Kuki zo le ITLF malak nan hnuaya MLA pathum telakalung oi lo na boruak ain munga voina chuan cabinet minister jinga pinem cha kip gen chia alang toa Kuki Zole ITLF anga protest ompo kan threzui talem lo thil kan clear dan hi separate administration muthei turin kan termit afia tok lo fowa popular government kan en dan le kan do dal du dan po aphir noya tu te emo minister portfolio in chu na mai kan ang thin popular government du lo anga si khan Lok Sabha election a vote kan thak thawa State Assembly atling to te Biren Singh ban na wanga thuan of ve mai kha kan du lo tharvel ani kha kan MLA te pakhat ma BJP atanga bang emo MLA atanga bang kan hulova cabinet jinga tello po ni se BJP sarkar an thlop renga popular government hi aom thaiti kan riat atha MLA pathum te hi an rimanam dewa adang pasari te po hi leitur zonga kal rimnam khopa invelo anti mai chopo swal nei lovin deng ro se hanti chia ila zoi muanga kut la thlatur hi anni ve theitlat Manipur boina hi MLA te tan chuan hnunglama sabar antiang kha ani ve a boina chuan lamin na po an thok tak tak lo MLA hlole fan ero an dong renga mipuile ramin atwar mek naktu khian Manipur Assembly chu an thudona Kuki zo mar MLA te antel thaido nem ti thuchiang a umlova tel lo po ni se chuan lam tha an thetawang MLA hlole fan an hu chuan phun tur an omlo session hi budget session tur ani a Kuki zo mar MLA somlai sessiona antel chungpo a budget allocation muniam jok hill area kan ni thina antel lo ni phei chuan soiboina hun kan nei lo shim Budget session zo hian Council of Minister Ruatbel anni don ti BJP shwai tu ten an soya Minister seat pasari alarwa khemmaya pinem cha kip gen a minister toa tuna hian LM khaute ngursang lur sanatele MLA dangte mongvom ban soyang main an February na saviau don rin thu han soive tamai maila budget session tello teta minister din munlua ahar save theitlata chuwanga budget session hi Michael Lam zathang anga
infal phaya chetlangam tur MLA Huai Sen zonna ani ve thei tlata naktu ka tu tenge thu kan clear don nia budget session hulama chuan cabinet minister pasari mel kan mu arin oma chung zinga kuki zo mar MLA te antel phave angem tel phave ta se mipui phat san na ti in protest kan nei don nge an bial mipui ten kaisan na kan ti jok don tuntum assembly session tran ni mars ni kwa hian sunna hun MLA vungjagin walte sunna hun awmanga business advisor committee BSc report le governor address soihona awmang mars ni soma chuan supplementary demands kumsang ni som ni panga som ni paruk chunga sumin dai lona dilbel na le kumthar budget soihona awmang mars ni som pasaria chuan supplementary demand pass na le department som chungchang soihona te awmang mars ni som pani atanga atop thleng zona le channa department te deal na demands le bill pass in azui donani tuna hian minister pali an ommeka nemcha BJP LDKO Naga People's Front Govindas Konthozam BJP le Khuraizam Loken Singh National People's Party te anni a heng mi pali te kuta omlo department dangte hi chief minister kuta ani cabinet minister pasari no khatur aloma tunlai takchu kan MLA te point separate administration hi manglama po an mudu chia lo thei mei te te du sakni kanin chule tatlata kan thil du ve hi kaini takpo hian kan ngai poimo tak tak lo emai che palai AK Misra kowa kan da top ani du mel taktakin AK Misra kha retired IPS officer Azit Lalin athak to kumkhat em po hun an nei to lova nakumain thlang turan ni angin minister din hunlua theite chu campaign awhla athunon tur nei sang an ni dona MLA ni tur chuan vote mutamber ni angaya ramhuai vote po ahlu tlin theina kailon ani phot chuan mi ten engtin nge an soi tikha apoimo kherlo achan chu mi puilam bok hian kan zirlo thina candidate thapo hian poisa anei lo chuan kan vote chuang lo kan soi tumchu hei hiani popular government thlop tu kan MLA ni mek te hi kan hotak zet chuan mi puin shemna kan lek ko thei anin wahal saklam ni lovin election huna ma se MLA tamjok hi antingle ani ngat chuan kuki zo IT left te hian mi pui thlopna an nei lo ti alang to donani namlian jok te hian min rechianga sarkar advisor le ISA po senior secretary chinin plan an siam to hi chuan India mar chaknam atua tema hi dingkhong thei kanom thin lo meitei te tan pot tlomna kuki zo te tan pot tlomna du thu sa matla tu ma kanom lo ani deputy chief minister post manga politics khel hi a hlo tling du viawa India ram state som pasari le UT pakhatin deputy CM an nei meka chung zinga Bihar Chhattisgarh Madhya Pradesh Maharashtra Manipur Meghalaya Nagaland Odisha Rajasthan le Uttar Pradesh te chuan deputy chief minister pakhat aitam an nei meka tunma kha chuan home minister hi chief minister dot tu dewa kan ngai thina tuna ero English dictionary a hausa a additional deputy chief minister po an la siam ma na Manipur cabinet a hian han en chet hian Naga le non Naga tribal te anin tluk viawa deputy CM pakhat ve kan changa cabinet extension huna ading changjok achiangang department pariat semto hi han en chuan home department hi aro puiber chuan ariata deputy CM home department chang phasi lo hi deputy CM te hi anchutiwak lo unmimal quality le party leadership wang ni lovin thildang wanga in thlemlung oina mai ani ti alang deputy CM po si amhutur takin achang kanti thei ome achan chu MLA ten popular government anzom chan pakhat chu KNO le UPF in green signal an pek wang ani ve boka pnem cha pasal ST thangboy kipgen hi KNO chief ani a SO group atang chuan popular government hi dodal na thom a om hriat ani lo heng te hi kan soi chhuak kherna chan chu mi pui hian MLA te
mi pui phat san tu anga ngai na kan nei thaya an thil ti hi adikani kan tilova ashwai tu le thlop tu an om ti ero alanga tin aruk takin nambil trang ma alang telbok India Sarkar in SO Group te Frontier Nagaland Territorial Authority FNTA anghi pek atiam to ni in alanga Article 371 ABCD zethleng aom to Article 371A Nagaland le C Manipur te Siam Rem Turnge 371K emo athar apyang don ti chu ngai to meng ni in report aombok Manipur Assembly election a BJP chakdon lova an riat chuan 371C ayatha apyanganga BJP achak don thawa alan chuan FNTA angin dan omsa hnuaya apyang don ani Hunrem changa FNTA limthlale Kukizo Mar Territorial Autonomous Turhi soikan latumang Toite in Manipur CM Yomnam Khemchan Singh chungchang han soilokila Biren Singh thilti swalatanga inzirfing ani boka remnale muanna boruak thupui ber anganaya meiteite din mun siam rem sau hi ati tur ani February nilia CM office alwa ni som pakhata Zirbam district lo in Zairon atlo ngea relief camp le IDP te ngai sakviau angalang sin IRB Barek 87 Battalion CRPF headquarters ami sakna tur lung aphum tel boka namdang politician te hi chuan anram himna tur hi an ngai poimo trin khop mai CM Yomnam Khemchan Singh hi Biren Singh Aya Central BJP vai ho thupek zom thei tur nin alanga tin in thlan an hai to ema boruak thalo om thei tur thil mun siam sak atum merlo February ni kwa litan boina te po beisai ain are ranga tum tak tak na nen chuan rammi puite hi alo thunun thei khop mai kumthumlai Manipur mi puite dan le sai om manglovin Biren Singan asejol chwa zalen top tekha anni a eng polemo andina laltaviau sarkar emo intite anni nuk hloma sarkar tharpo hian du angin athunun thei kherlowang chu Yomnam tana chona lian tak ani